Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau chawa voin hi June ni som le pathum ane kan khre thawangin Ahmedabad airport atanga India thona passenger phur atla ka wangin mitam takin nunnan chana he chanchin lungche thlak tak mai khovelin angai vena aboi puimek lain nizan zanlaya pela tukin jinglam pangma to joka khan Israelin voitam tak vau khan na haloti chuatawangin Israel sipai te ancha chuaka Iran anrun ta chiam maya voin lama hian Iranin a chan let na then khat te aron pelet venghal ane voin kan chanchin thar te khu honna tan India ram kanram chungaya chianarap thlak tak thleng hani wangin atoi theyang barin India thlona tla chungchanga update hanei masalok teang Air India thlona Boeing 787 Dreamlinerin United Kingdom capital London khopuya Gatwick airport pantura athok chuak chu van sanglama hain vor kangdon chau tin a passenger phur tenen atla zui tamaya airport runway a hian nimin chonu dar khatle minute somthum pariat vela khan atlantana dar khatle minute somthum pakua Ahmedabad airport ta runway atang hian van sanglam panga ain vor kangta fit zaruk samsari panhi vela sanga ain vor chaumek line Air India flight AI 171 hi van sanglam panzui thailawin leilama haron tlathale ta doi maya tichuan airport atanga lalo tak maya hian medical college hostel lian tak mai pakhat awma he building chunga doctor zirlaile nathok tu ten chun chol manga thamuang taka hanomek line van sanglam pangatanga thona tlale doi mai chuan an building hi haron sutabur maya hetianga Air India flight AI 171 Boeing 7878 Dreamliner hi atho chuatanga rang taka atlak le mai na chan hi engwange ti chuime kania mithiam than khat ten handrin dan chuan thona hi bat hit anti bat strike tia hansoi bok thona inversion tak ma hian thona engine windshield chunga hian savate chi deulutin chu chuan thona engine hi ati boita an ngai dewa Sava wanga hetianga boina bat hit anti le bat strike antiang chi hi thona then khat ten khovel mundanga po hanlo tong to ane heti rol hian he thona hian ama point thona chunga harsat na anai toni ti soi haum boka engponi se poiber mai chu he thona chetsualna wang hian mi jan hi somruk pakwa zat mai anthini ti confirm ani toa mi jan hi somli panhi phurtu thona tla hi puaka al zui chiama wangin chiat na hathan na munatanga mithi ruang hanlak chuate hi an tak sapeng tlasang nei nuai anom nual mai ane tichuan hetianga han ruang a chiat na satem awang hian chan chuan na thok tu ten tak sapeng thrang te mithi pakhatanga an chiar awangin mithi zat report ronom masabera chuan mi jani somkole palini tin report ania mase heng tak sapeng thrang te uluk zoka endika Than khatte forensic exam te nei ani nuwa chiat na thlen na mun ground zero tanga mithi ruang lak chua to zongjong hi chanchin kan buat sailai hian thona chuang aya tamjok mi jani somruk pakwan ni tin report ani mek ani thona chuang aya tamjok nunna chan hanom chan hi mi pui chen na muna thona hi atla ka wangin thona chuang ni lo thona tlak na muna lo om mi pui jinga mi engemaw zat tin nunna anchan veni ti hei hian anem ngetngal bok ane he thlona ina phur mi janhi somli panhi tang hian vanai thak takin damchok pakhat awma chu India origin mase British khole tui hania mitam tak thina kara vanai thak takadam chuak Vishwas Kumar Ramesh hian apa nena asaidan chuan thlona hian vansanglam panlawa leilam hapan takawang hian thona tang hian kazong chok nin ka hria mase ngai tuana fimle mumal takpo engma ka nei lawa passenger jongjong ta chu thona chungan chuanga apua ka nei ti ka hria mase ka han harle chuan chiat narap thak tak ka chevela chuan halo thlengani hati voin thleng hian chan chuan na thok tu ten amhuna hian na hanla thokmek zela nunna chan zat confirm report hi apung khreta Ahmedabad ta senior police official Kanan Desai chuan he thona chuang ni lo thona tlak na hmuna cheng mi hring lowam zinga hian nunna chan atlem bera mi somni pali hantling to ne hati
engponi se Air India flight chetsualna wanga nunna chanzat hi adang lam hret renga nunna chanzat diktak hi tuna chuan report thei alani rilawa heibaka hian thona hatlak don lai vela boinan to dan jongjong te kim changjoka nuchui tu ten an hriat theina turin pilot tatrong lo record tu timaila thona black box om panhi chu mu chua ani towa hetatrang hian thil tam tak thona tlak chan hi hriat thei beisai ani bok ane tichuan Air India flight 171 tlak na wanga nunna chanta te ruang hi achhiatna satema wangin mithi te hi tutengen ni tile engjangen ni ti te finfia ahare mema rescue team ten uifing kanti mai sniffer dog tenen chetna thlenna hmuna hian na hana thokchun jom mek zela Ahmedabad doctor ta chuan he thlona chuang chung te anthisan jom puita chuan an DNA sample te doctor ta nena peturin ngen na ansiama chu chuan mithi te hi tutengen ni ti finfia ati ol samdona ni antibok ti chuan he thlona atlak chan chuina lampanga hian India Civil Aviation Minister chuan international protocols nuaya he chena thlendan hi chuizui ani dona ni ti apuanga heibaka hian UK Air Accident Investigation Branch tenen an thokho dona ni ti asoilang boka achan chu British khole tui tam tak he thona chetsualna hian nunna chanjinga hantel ve ani thona passenger chongjong hi mi jan hi somthum hania tichon na thok tu crew member som pakhat anom boka heng passenger jinga hian India khole tui ja somsari le pariat tanoma United Kingdom khole tui somli le panni ania American mi palinom boka Canada mi pathum hanom boka Australia khole tui panni le Germany khole tui pakhat te ani tichuan India rama voile khata mi pui tam tak thi na chenarap thak tak mai thlengawanga boina le harsat na awmek la hian anlo soilan photo thin le vau khana thu te anthi chho photo angin Israel chuan Iran harun tamaya hei hi inruna pangai takang deuh thoa ngai thei ania achan chu Israel hian Iran military te munpui military site tam tak chu target an naya hengbaka hian Iran nuclear program an kalpuina Iran nuclear site te engemozat chu targeta hanai bok ane Israel Defense Forces te chuan he operation hi Rising Lion tin amhingan vua IDF te hian an soidan chuan Israel intelligence te chuan Iran hian nuclear ral thuam anei theina tur konga nasatakin mason towa kum khatemo thakhat chunglak poin nuclear ral thuam hi Iran hian anei thei mai to donin ahriata chu nuclear ral thuam chungchanga ramdang tenena inrem na engma siamlawa Iranin anayani chuan aduna na amang mai dona Israel tan laom tak ania heiwang hian IDF te hi an cha chuakane anti Israel Defense Minister Israel kat chuan baipui thak na hi preemptive strike ania omziabera chuan Iran achet main Israelin kanchet khalna ania Iran nenatang hian beina Israel chuan atok le ngei don ti kanring lok boka nakin loka missile le drone manga Israel ram anron beinate civil mitetana chiatna thenna sa thei turang pera Iran ronchet dan turjongjong lakatranga inven himna turin state of emergency puanani tin order hati chuak zui ngal ane tichuan hemin hulok tukin jing lampanga khan Tel Aviv khopuile ache vela air raid siren tirik zui ngal ania hetianga Israel ache chuan huloka hian India taima chuan tukin jing lampang ma to khan US Secretary of State Marco Rubio chuan press release aron te chuaka zanina Iran laka Israel sipai te anchetna hian United States chuan inrol na le innam noina anei lawani ati heti rol hian Middle East sa borok sang tak noya hian American force zongjong te ven him ani thaina turin inven him na omthayang zongjong te afulin kalpuyani ati Marco Rubio hian asaizal dan chuan President Donald Trump le administration chuan sipai te hum himna turle Harry jona kan partner tenena kanin zomna chu nget taka siam kantum dona ven himna po akhau thayang berin kan kalpui mek boka hei hi chiang takin kasoyang Iran hian US nena in kung kaina nai thil reng mi puyemo tu poni sela abei turani lo ati hetianga Israel anchet chuamalok hian Iran hi nasatakin anin rosa
Israel tan chuan chet mai lo chu du than tu ram lo ni poin hariata achan chu Iranian President Masoud Pezeshkian chuan nimin lampanga khan thucha asoya kanram hian nuclear ral thuam siam chuana uranium thlit fim na chu kan thok chunjom zel dona nuclear facility te hi anti chia ani mai thaya ma se chung chiatna kara pot chuan indin tharle thai turin uranium thlit fim uranium enrichment tamjok nei kantum dona ni hatia Iran hian kandu than keimani kong kanzo meka kanmamo uranium thlit fim sa hi kan nei ngei dona ni tin Iran Western Provincial Capital Ilamatrangin thucha aron soi hane Iran President hian Israel hi achawani deu bermaya Israel ming soilang lo ma sela kan thranom ram thren khat ten kan facility te ron boma hanron bei hian uranium thlit fim na kan tho da chu titop vek thai tura anin ngaya ma se chu thudik lo le ngai tu na dik lo hul huala niya Iranian chuan thar lowom zel turte point he thil hi an boi pui chun zom zel donani hati US chuan Israel Iran laka hacha chho hun hi a hun rilo anti deu ani mai thaya US Defense Secretary Peter chuan US House Armed Services Committee a lo thai lowa an sipai ta chet chuana aw mai thai chungchang hearing an nei na a soi chuaka President Donald Trump le Iran chuan nuclear deal chungchanga in biak na omle turatan thutluk na hansiam veve towa mase Israel Prime Minister Bibi chuan aramada masaberani ti alan tira kaini point kanram kanda masaber dona tichon Harry jona kan din na ngaya po kan ding chunjom zel dona ne hati Israel sipai te ataka anche chua Iran ramchung mun franga strike kan vanai na chungchanga hian Israel media Ynet News in report an pek dan chuan Iran ramchunga strike kan nei na kalmeka hian Iran Revolutionary Guard Corps commander chu thani tin han report ane Ynet News hian report an pek zeldan chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Iran ramchunga bomba puatan nuloka Operation Rising Lion chu Israelin akal puitani ti hapuanga Israel sipai ta chuan Iran ramchung mun trang chu tuipui fonang main trumnga zat mai han tuam chok zui ngal ane Israel sipai te Iran ramchunga anchen na chungchanga hian The Times of Israel in report an pek dan chuan kumtam tak kalta trangkhan Iran nuclear program hi Israelin adau dalani tia vaukhana tam tak an pek nuale sipai chakna manpo an khredon lawani tia vaukhana an pek nuwa tukin jinga khan avorto pathengta Judah State chuan Islamic Republic laka hian beipui thakna lian tak mai major offensive vanaita an target berta chu nuclear facility nuclear mun puite sipai mun puite missile an da khom na mun tele an try to senior leadership te an target berani anti Iran chuan Jerusalem laka hian chet masak atum ranga mase hun taka Jerusalem chu achama satajoka Iran chuan phubalak tumin in buat saina hanai mek lain domestic state of emergency puan ania top official ta chuan hun rei tak chung buaina aum thai thu an pongjar boka heti lai hian Tehran chuan Israel ramchunga chiatna le khrom na nasatak thlen thai tu tur thilti thaina kan nayani tin an pongjar bok ane The Times of Israel in report an pek dan chuan Israelin beipui thak na hi tukin ma tak jingdar thumvela tangkhan tran ni na hriata Israel Air Force thona fighter jet zani chuang zat ta chu Iran ramchunga strike naina hian an tel niin hriata Israel fighter jet ta hian target javel han naya bom hlom tak tak le thokna tak tak mai zathum somthum chuang zat Iran ramchunga hian asurin han surtirane hanti Israel hian Iranin nuclear ral thuam a boipui dan chungchang hi an viluluklea heiwang hian hriat po an hrachiang viawni in a hriata Israel intelligence ten an soidan chuan Tehranin nuclear ral thuam nei tuma a beina konga hian point of no return anti kirle thei tolo na an hlotlin na hun tur chu an hnai tol hlea hemi fin fiana hi intelligence report tam tak khol khom ani to boka tichuan Iran hian nuclear bomb som pangavel siam chua thaina tur khop uranium thlit fim sa anei tling to ni in hriat ani boka heiwang hian Israel chuan sipai chakna hmanga Iran beimei lo chu du thlan tur dang anei talawani tin Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan asoi bok ane
The Times of Israel in report unpack chunzom zel dan chuan tukin darthum harik nuloka khan Iraq ramchunga fighter jet tamtham tak mai hanomani ti report ania ti chuan he report om nuloka hian Israel rampuma siren tirik zui ngal ania Israel mi puite mobile phone a po beipui thlakna lian tak Israel chuan atok theini ti hriat tirna warning anti chuak boka Iran hian phubala karon tumngei beiseini boka heiwang hian mi puite hnena hian missile laka han himna tur mun himlama tom thau turin hriat tirna anti chuak bok ane IDF Chief of Staff Lieutenant General IRGC chuan Iranin counter-attack aron nei theinale firfiak polho ten Israel anron bei theinalaka inven himna turin Israel border zonga sipai singkhat zongzat tachu inral ring sain da haniti apuanga video message ati chuana Israel mi puiteu hlotlin na fam kim kathiam thairi lo chewa Iran sarkar hian achan letna tan min bei atum ngai dona mase chu tiang thil halo thlengani chuan Israelin achan let lena tur chu trumdanga Israelin kanman thinang ani don lowa he operation atan hian hun engemachen kalta tangkhan in buat saina kan nei towa hun rai tak chung Iran nena in machon na hi thleng turin Israel chuan in buat saina hanai bokane ati tichuan West Bank lampanga po Palestine hoten buainan siam lauthon thil thua Israel chuan Palestine mi puita chen mun zongjong chu shutdown ani ti an puang bok ane tichuan Iranian State TV IRNA le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu tachuan thuchua hanron siamta Iran capital Tehran khopui bulloka Natanz enrichment facility nuclear antlet fiamna mun puilian tak mai chu underground nuclear site ania leihnuaya omnima sela Israel chuan nasatakin habom chiani ti an puanga IRNA news agency hian report an pek dan chuan Natanz enrichment facility hi tukin khan trumtam tak beinon ania helai hmun atang hian bompuak ring tak mai hriat turoma van boroka mei khu ain zel tup boka mase Natanz enrichment facility hi ti chiat vek ani le ni lo engma hriat thei ani ri lawani anti Aziasin report an pek dan chuan Israel Air Force te anchet malok hian Israel Mossad spy agency te chuan Islamic Republica Air Defense le missile facility telaka hian covert operation anayani ti an reporta chumiom zia chu Iran hriat lawin Israel Mossad te hi Iran ramchunga an air defense system le missile facility te nathok hlei theilowa siam ani theina turin an lova fe chuak toni ti an soina ane mun tranga Israel jet na hi lian tham tak mai hania Iran media te chuan bompuak ring tak mai Iran ramchung mun tranga hriat turoma Iran ramchunga hian chena tam tak athengani tin han report ane Iranian state media IRNA in report an pek dan chuan Islamic Revolutionary Guard Corps commander Hossein Salami chu Israel airstrike awang hian tha ani tin han puangzar boka hei hi confirm ani thu Israel lampoin an puang to boka Iran Revolutionary Guard Corps te hi Iran chakna tharui poimo tak mai power center tia han soi thin ania Irana ballistic missile ral thuam hlom handa khom te chu Iran Revolutionary Guard Corps control na hnuaya hian handa bok ane atirlama kanron soyang khan Israel hian an target jinga hian Iran sipai jinga an hroi tulu te an target telani ti kanron soitoa tichon hei hi a hlotling viau ni in a hriat boka Iran state media IRNA hian report an pek chunjom dan chuan Iran sipai hotulu ber Mohammed Bagari po IDF 10 strike anron nayawang hian athini ti han puanga hei hi IDF point adik ngeyani ti annem het bok hei baka hian IDF te chuan Iran sipai mun poimo tak mai Khatam al Anbiya Central Headquarters sa an hotulu ber Golam Ali Rashid po an thatani ti an puangzar bok ane Iran state media IRNA hian Iran ramchunga chena thendan hi an puang molmol anideu bermaya Iran nuclear scientist poimo tak mai Fereydon Abbasi Davani le nuclear scientist tho Mohammed Mehdi Teranchi po Israel airstrike awang hian an thini ti finfiani hantibok heng ho hi Israelin airstrike ane wanga nuna chanta zinga langsar zuale chena theng langsar zual deu te hania
Iran sipai pa ngai le Iran Revolutionary Guard Corps sipai engemazat nunna chan hanum boka Israel sipai ta chuan hebai pui thak na hian Iran official senior dang thi anom mandring bok ane Israel hian tukina baipuyan thak na hi antop san mai don lo niin Afriata Israel Army Raidoin report anpek dan chuan hei hi opening strike ania opening strike ahon na strike kan ya ringot hian air defense kan target te surface to surface missile kan target tele Iran official senior tele Iranian general staff le nuclear scientist te kan da tha chuwang chuan air strike honna opening strike hi lotling tak ania nisom chunga Hezbollah official senior ta chunga kan tiang kha minute som chungin Iran ram chunga hian kan tia kan hlen chuak vekani anti Khovel barakhai jok khopa Israelin Iran avan waina hian Iran media sang ta chuan Iran ram chunga chiatnara thak tak tak athenga sipai tam takin nunna anchana ni ti an reporta abik takin Middle East sa firfiak pol tan hena ral thuam le tranpuina petrin tu Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei thunai na hnuayom Iran Revolutionary Guard Corps ten nasatakin chiat na anto kanei tin han reporta tichuan Iran hian Israel laka phubala turin ruam hana tam tak kanai ani tin Iranian security official ta chuan Reuters News nena Shrilin hanronin khrosazuya Israel le US hian aman sang tak heavy price an pedonani tin vaukhana thu hanron ti chuak bok ane tichuan heibaka hian Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Islamic Republic nuclear program laka nizana baipui thakna nei hani wangkhan achan le na tan Israel chu lungchet thak tak le thin lungshom takin hanum donani hatia tichuan voin chun darsom pakhat le minitsom ni palivela khan The Times of Israelian update an nei dan chuan Iran hian drone javel rontir chuakin Israel chat na wanga an phubalak na masaber chu nei an ron tuma Iranian attack drone zachuang haron tir chhuazinga hian an chuan vor sahid 136 drone te an telani tin han report boka mase IDF te chuan avai hian border crossa Israel ramchung hanron lu main an kap thavekani ti an report bok ane khovel ramthen khatten hetiang takana Israelin Iran abai mai hi andem thu han sei rualin western ramsang tero chuan Israel hian anram ven himna tura Iran abaina hian digna chanvo right na yani tin an thlom ane ramthan khatten an soiselna tam takkara Germany Chancellor Thar Friedrich Merz chuan juda ta chenna munrang chu hunrai lo te malam hunatan hian himlo taka siam thei ania chumilaka invenata na Israelin Iran abai hi Israelin ami puitele aram veng him tura digna chanvo anai zia lantir tunia German chuan athopani ati heibaka hian France le United Kingdom ta chuan Iranin uranium asong bol dan le athlit fim dan vel hi nuclear ral thuam siam chuana tana manatum ngai ti achianga Massachusetts nuclear ral thuam khwa khirna tana the provisions of nuclear non-proliferation treaty bochiatna ne antia chudan bochiatna titop tura nuclear ram Israelin Iran laka military operation anai hi ati tur diktakane antibok tichon vointlai darthum harik madev khat khan The Times of Israelian update anai dan chuan Israel Air Force 10 Iran ramchunga strike anvanai lai hian Iran Revolutionary Guard Corps Air Force Brass anti Air Force lama anhroi tulu ta chuan himtok turan ngai leinhnuai lampanga emergency meeting poimo tak mai kawin hanthu khoma mass underground meeting anai mek lai hian Israel chuan bunker buster bomb amange an meeting lai hian bomb mangin abai thut maya IRGC Air Force Brass anti Air Force lamhroi tu atamjok chu anthini ti an report ane ole kan video athui ta deuh hleka tuntrumatan chuan dutok photila chanchen thar dang te Rainbow Mizo Channel hian yelongai changzel donia